ke Riboy District Sports Association lembaga referee committee bat lembaga ne ke jing penbena ka pentip ba bagakan hon kan sepenlong ya ke referee clinic lane ke jing ai jihikai kumno bentebit hakakam banlong referee lane ban peniat ye ke jing lekai football kum ki referee kabalong na ke benta jong usdam arjar arpesan kabaon penlong hagisan singilenter kabaon sedang nadu ke arp sautrik unai wing bat penkot hadu ke arp pratarik unai wing arjar arpesan ya ke jing tip ke company asushu pila ban phone hagi number jong ki nongkit kam ke referee committee jong ke RBDSA kendai pra henriu lai wei not lai lai nyo nyo lane kendai lai henriu not sau nyo lai ar nyo na ke benta gi bakwa ban sim benta ha ke referee clinic na ke liang ke referee committee jong ke RBDSA kelapia hagi ar benta kata ke kentup ya gi upgradation bat ki fresh nak benta gi upgradation an penlong ha ke ar pusau bat ar pesan terik unai wing ar jar ar pesan bat nak benta gi bethamai lane ki fresh ki bakwa ban pule referee on penlong ha ar po henriu ar po nyo bat ar po praterik unai wing ar jar ar pesan bat la buru ya ke registration fee ke bat tang kendiat nak benta gi upgradation bat kum juru ya ki bawan fresh ya kini jing pentip lawan ra da uba CL Lamare beliau chairman ke referee committee jong ke RBDSA bat uba Arnong Rum ubeliau secretary